Bago. Kasi na nga. Bagay. Mana kamatan na Marcelo sa mga hiling. Oh, kanya matandanya. Kung kamugi matana. Ako meron eh. Kasi na nga, magkadakaw, manti si juru-juru ni Marcelo sa nahilo ni matana. Eh, kanya matandanya, wahil lang eh, timun na. Kanina. Ini kejayaan. Ha? Ini kejayaan. Nigero, si Kuwa may matapo. Eh, apa meron ako masik ko eh. Pura-pura ya. Ayasa. Ayasa pura-pura. Kamu. Ayaw mo pa sa'yo, Mati. Kecil-kecil mo ito, Mati. Kamu sudah mengadakan perselingkuhan. Ada yasa. Ternyata kamu. Makna ayaw mo pa sa'yo. Bisa-bisa. Cara dari mana ini? Ternyata kamu. Ay, Mati. Sudah ada. Tidak ada sih. Laki-laki sudah ada kan? Ya. Ternyata kamu sudah ada pengantinku. Ayasa. Ayasa pengantinku. Diperangi. Oh. Hah? Tadi pakai ada mulai. Ini lah kali ini ada yang lupa. Panas sih. Di pa kemang kalinya? Ipa. Itu po biji ko. Apa yang mengejawa? Ilo tak ini. Paterusi. Murni.
Apa sih? Alah, Mana? kasi mata na Mercedes na hiling ang utewe. Ini sih. Bawa dari rogan dulu ini. Oo, kung maluin. Para merasa pakitan deh. Apa tenang dah? Pelolong mata kucingnya. Mula sa ika Jalan deh ini. mula sa ika di Mercedes. Mana memang ni? Ang kakumpultasi lang mitay mata mo. Ina kamalibo-libo runto. Kuwasa si mata mo. Ay, masalah tahu. Wala nga mata nga nga mamuto nga wala. Ang kataw mapuli. Iya. May pangasi makanakaku. Manasi ni mata ng Mercedes na si Bampay daw eh. Papuli. Masa ni Pak Polik? Hindi ko na ako. Ada tripa petasi lang anak. Jaya umur dengan itu dah petasi. Ko sa ki. Ada petasi lagi. Ito mga ko sa ruya. Hindi na masupa na ko Manila season. Boleh itu? Manila season niya. Iya, iya kan? Ikut tim minima day na eh. Jadi memang ada tanya mari muna. Minima dan nama. Pakai tamu mi. Cara-cara mo ni. Pakai tamu mi. Mata na Mercedes para terlalu Manila. Itu mata. Ada mata.